Kula nuwun. Kula nuwun. Ajire wong iki ning endi lho? Alah, enek dayah to ki mau. Pinara Mbah? Yah mene omah peteng dedet. Listrikmu ki apa sleten? Konslet to Mbah. Iya. Ora Mbah lek sleten. Konslet, lampuku akeh sing do pedhot. Lah kapan iko mari kok ganti? Saiki pedhot neh. Lampu atik pral-pral. Jane yo bermerek Mbah lek kutuku. Cara rego yo sing larang. Harga mahal bukan jaminan le. Jaminan. Yen butuh lampu listrik, peseno ning Hanis Lampu. Bisa pesen lampu baru dan melayani servis semua jenis lampu. Lebih murah, lebih terang, dan lebih awet. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan warga masyarakat Munjungan, sering to panjenengan jengkel krana lampune sering pedhot pral-prel. Nah, sak mangke sampun wonten Hanis Lampu, melayani pesanan lampu baru, ugi melayani servis semua jenis lampu dari segala ukuran dan bergaransi 1 sampai dengan 5 bulan. Hanis Lampu, alamat RT 1 RW 1 Masaran Krajan, utawi depan SMPN 1 Munjungan, masuk ke timur kurang lebih 50 meter. Saged ugi panjenengan hubungi Mas Anung utawi Mbak Is, HP 082 302 284 806 lan 082 248 155 583. Kami juga melayani penjualan alat-alat elektronik lainnya. Hanis Lampu ugi buka cabang Frandika Lampu kanthi alamat RT 22 RW 6 Gaban bagian Ketro, HP 085 335 569 559. Hanis Lampu, harga murah, lampu lebih awet dan lebih terang. Hanis Lampu, solusi tepat, hemat listrik dan hemat biaya.